Welcome back to another vlog. Lasi ini bangke non mare Shillong jido yo patumi si bang di Phupen Shillong an bang jila patumi ama ta toy nang le da phalo traffic pi kamat on toy bang hotel dalo inke non tour pe jolo breakfast jolo inke non bangke hotel pen light loom an dam bom lo light loom an lang dam jipu light loom an lang mane kang bang e bang sa light loom botin bang gaudi pen nang si ini bangke light loom an tolipo non bang dam bom li yo nó là ngon bóng ạ. Amat si nona bangke Lightroom pan around 10 kilometers so lang nona bangke light core nang paralo non ke after 10 kilometers sa Lightroom lo. I'll show you. Non bangke lasi Lightroom village paralo inke around Lightroom village men bangke 1.1 kilometers batola lasi ke lele ya parke jong si da kun melan do tip tip lo theklong pa me po lage pura ke lo ko pa eling lo let's see non tiket enel yo dorbers sinong okli dorbers nong Lightroom po tiket enela ingpen per car 50 rupees. That's not by parking juri bom no. Parking di dalam tangke hadim nampak lang pa. Yes, nona bangke nang li elo jo in parke hadim ke lang chalo. Hadim atom rang tigel. Lalo lani piela. Ing long penang anu theklong elo takpen. Pini ko pai penang tung bang no ti hun melan do te ti pulasi pini bangke hun melan ave yo. Ini ko pala laki abera vilo deh Langroy dulu waterfall dulu dak pen ke ula dak deh lang do chom deh lang ching le mewi waterfall dong. So this is the view. Lapu bangke parking lah. Yes, la simo pen nimit hang bang ini dom lang lo puri pik lo puan lo masih lang me pikan masih non na itu mapanta ni nang ni pan sam top drone shot pen masih non drone shot theklang kunang tu lang
đâu này đâu đây nè là nhìn nông cái lấy rồi xì lần mấy mà lần mà comment sang chó let me know. Okay, non bang ke lain lu mandung lu parking mana pun tak jalan teh, bukan dukan area lu, shop area. Acak turun dia Think fit tu. Non bang ke momo cupu yo. Aning ciri tu sana pun breakfast tu apa? Just non bang ke aku momo cupu, chicken momo. Kacak ya nga. Yang pen sunglass aja thonang berada ekdom ani so big mat. Ani so big kan, masih non bang ke sunglass ke ciri un ipin lo. Lah sunglass ke floor maxi cara ni. Masih non bang ke momo longa le yo. Cuba pun ke. Yes, ma'am. Itu ni ya. Voltage light होगा? Voltage light. Voltage light. No. एक दीजिए. Light होगा? ये वाला भी होगा. Tu kena relax pekat. Masih non bang, mau pen drone shot bang, kita tengok tengok lo kesana. Lama saya malang nama mau thano dia comment lah. Masih non bang, aku an dam tu lang. Masih non bang, kita mau tengok tengok lo si. Yo, tengok bang try pun lang. Tengok ni apa imun yang bilo ni pun, mat dog dog ya. Kita try pun. 60. Bang kepo, lain lo apa ni nampak lang view pen apa opposite side bang lo bang. Busy straight. Yeah. Oh, lah mana mah? Thành thế cho con bấm bó làm bao ghé, là 5 phút, langsung đang làm nó. Thành thế chúng nó lemon ada doang bag ya, beri inti, bujau, masih non bang kan, nanti ni pi thelong boleh hai, aku ada review dah kan, mau kan kamu tak bang kan, udah lang bang kita biar lo, kamu ini je cakap ni, orang tak tahu lang. Thành thế năng chụp bang bom lo, mungkin non bang ke. Kapre ka view lo nang lirok view dak nang baklang tu ai so na bang dak bang drone shot nang baklang lo the mage kar bi helo mat kalong si drone si tegang ko dak mang wan weda masih non la pusing nang baklang po dak ta nang la no chalo chalo. Masih ada ni dah kalau ni nampak langat lo, aman non bang ke dah nang live na rete ke jang yo, masih non bang ke cek kat tunang po, gali cek tapang pada kita lo. Ing pena kadoi pun natural dah anak lang dun po, lasi video sebang dah an baju kok teh hai lo, kali bulut aku mau, tu po, apa yang lang.
non bang dak lang tang la masin to man non arve bang ke finally ham thu kok lo asap mane bang doin pu puson bigi plung arve pu he la son yalla amasin non bang dak pen non dam phit pu yalla dak pen inke ni nang pui pu bang ke ka do ve dak wang tam yo nang jong si nang tu wang ve lang plote benang te wang et pu thai thema ke Shillong pen pan hello ve mati amasin la lo ing pen even drone pen anta la so dim ke justify ne mane adim the ping mati lasi dak experience iblote e make pen silang vek ni lasi ka do eta wang vek tha Lightlum Canyon. The next day. Good morning guys, next day layo patumi ke Lightlum tamlo ladet pen hotel doram ko lo naw to tamde telo amasi non bang pini bang acha tam lo amasi damde phang da ka anam sadom phonlang hojala ama da wang ta bang pin lang ama lang rom lup la amasi nama da nang le rok layo lasi nampak lang man po na steps a day na lupa porque la layo main ring ke da biar do dak do lo church la main road lo adim ta lang mesen jong sinang tu mang velang plute lang me you can come and see the place, you can come and pray la le non bang ke atheng nong le lo main cathedral la lo amasin non bang ke main cathedral la theng nong le lo masih main cathedral la door ke close che yo dut long le le pon aber banking pu esta masih mohon aber sia nam salom pon bukit kitam pu si masih la lo adin ke dak pen ke videos pen ke justify ni adim kemi ke lang me ong he si monang tu me thang si wang ni dak ta monang tu nang me thang on eyes pen thailong te naked eyes pen thailong te tom mani do phak ko dagang song me lang ni lo dagang song pen ta lang ni lo la non abia ke la ke charge lo pamo open bang lo ko ke la main road lo masih nona ya sedam thule ya drone shot bang NG pulo ama ko mar bhan ma ka chingkining ke do gonal ne chini da aman si ke dar do ma permission banda ko som ne ama without permission ke pangja thai hidel no pangja de phi mo pini problem do konang pujal hai la si jong sinang tum la so cathedral drone shot line pulo de YouTube long do bang ka upload tang hai mo lai check rong la si ne bang pangja de lo da bang permission and long le da ke ya non bang ai dak pen dampo hem long ki bye bye lo bini ke daga cathedral da angton da blue color inge ni nang chungchoi da blue color coincidence or maybe it's a blessing amasin no bang ke datakan si video kan to guys apen takan ke lang churo lo si signing off from Shillong Lightlum Cathedral bye bye non bang tam bom le yo gari hudak si park non gari che thapo par che tam la bye bye
short bang si kan long le dalo en hai det lo permission lo bidage dam bom lo amat restaurant long sang ko dwar beng amat lai thek long lo afrang police bazaar da in 1897 like words like Mokhar Source Shillong Bara Bazaar